Hakika wewe nafasi. No, Yesu ya ndore Yesu yakazagera akamamenya ibintu byabitekerezwa mu bantu carimwe, akamamenya ibintu abantu babibwira mu mitima ngo abarebe mu mitima abona bafite agahinda. Tuvuge ngo amen. Mu gice cya 14 arababwira ngo ndimuhagarika imitima yawe mwize nyuma kuko muruko kwa data ngwiya batarahari yebe uko dufite iwacu tuwaye tusha iyo abahatari hahari Yesu aba yarasize tubwira ko taha ariko yaravuze ngo ngiye kubategurira aho nzaba namwe niho muzaba. Hariya amazu wiga batarahari ntabwo tuzokodesha yavuze ngo dushira muri karitsiye yewe yibere mu yindi tuza aho azaba ntabwo tuzokodesha aravuga ngo itakuwa furaha kwa kuona uso wako na uzuri utokao macho yake, moyo utafurika kwa uheri na furaha juu ya hao aliyoniandalia. Nitamuka muwa Yesu, haleluya, Yesu nitamuka muwa yeye kwa alama za majeraha haya. Haleluya! Na karibu ya Yesu nitakaa. Hili jambo tawazo tujakuri. Na karibu ya Yesu nitakaa. Nitamtambua yeye kwa harama za majeraha. Haleluya. Na walio mbinguni wananingojea kwao. Nakumbuka siku tulipoachana. Wataimba kabisa. Mwisho tuzolilimba n'ubuzima. Wataimba kabisa. Wataimba kabisa. Wataimba na zeze zao. Wakishangilia mataifa walioishinda. Imibiri menye ko mwataramiye Imana. Imibiri uko ni ukuri ikore cyane nimutangure ngo turarusha imibiri irarusha twe gutangira tuguye agaciro ka Yesu. cyane Yesu arababwira ngo imitima yanyu ngihagaze igifite ngo icyo kibamarira ngo nuko ngenda kugira ngo umufashe
Usaidizi wasenda kujanje ngo abibabwira ngo ntazababwira ibije gusa